Hapana, we have this. Atonda wange. Yes, uncle nakushemerwa. Rero Bruce kawanterera ciciro nonda ku arno ko tokora nonda kunyozya utanyuzya mwana. Nga uncle tinkubasa kuzya. Mazima. Nakushemerwa Kachina. Nakushemerwa mutabano nogamba? Ndiyo tinyine shonga buri kimwe kiri kwarare uncle. Tata unagamba kitata Bruce? Yakubali yatine shonga. Konkana itwa abakozi b'ebye shongoro byentwa. Nenshona leboka wabuzire anko kota chikwatwa. Nyondo kuno yandi bizomche umnanko mu rugendo rwa Kachina ndi akumarketinga. Abiri na chumwe December 2024 naka university in. Hapana anko roho umwire abantu university in baza kujizane baburwana ho kuza. Mazima. Akonga kandi mabuna ikinafutera izo nakureba karango hina karanga kuwakora kanyona nati. Aha akarango ntemchote bezo ture. Nakujanta anko nashe chile akaka kwa harmu wa picho wa boda wano tumama shitangu wazo kuleta pet show. Akakumbia nyino wa boda aka Wonders Products. Aha nikwako akaka Wonders Products ako kandi chikuma yaba tata mashitaba njegaguri hano makora marketing. Wow. Bweni yokangambere anko yonkanichire nakurugaho. Umpanichire Nkanichire nakuyenko film chiti cha marketing okazahari. Nkwata muchi mwene mwana we. Ruhanga kwa kwatare ndata muranga ka kwise mitumero ndeni ukakora na mano kata mu creative to kata mu innovation teka mu sanitation teka mu trustworthy. Ebiyebi. Nga ako kamwen kabira kamani mnonga. Nga ako kabira kamani nakujangu wakatumda ndachika zinga inara babwizi bwero kubambabuza Wonders Products nguja Kachina ina impact yamani mazima na yantika China ubu namwe kwata kandi kagambira gati namyanta byombiye shongo byentu hatitandike nati myenda kumugambira nyancha kare kwanza kushesha Katoda wa nyenda kugambira angu oburango bwo bukozire oburango nimbukora mu Africa njani nkanambe mwati mazima koga kando wa boda nwe yachirenze umwa wa boda kanyita umuntu kumutuma amazi tage motoka kanditira go kwesiga nkananya nkasanga garije wandaze Mombali nanga kasongo mbona we songa libala ye duko ndetera master kasongo mbona we Mombali nanga duko ndetera yaga kumene chweka yene za uninga kufera No nyama zitatu. aga petro kona abwene mwenu agora abwene hona Akenda banda kona ngare. agora abwene kona petro station Kona mazuta kona nde. kayo Aisha. Asita kitama. Moja mwana inda banda mazuta kona ngare. Yose na kutuma mazuta ga petro. Nashanga abantu bona bakuyayaniraga ngo niko mamwe. Yona ari tama. Tuonya ngo kenda arete nika Kumaga petro. Kaniga. Kan petrol ya mujin. Na kutuma mazuta ga motoka tuna kutuma go kwesiga. Na kutuma ga petro chigambo chirai. Petrol ya mujin. Wonders Petroleum Jelly. Imagine. Wala Ate chukuru. Abu awen ore no bire. Nindu kwa tesente. Amazita gonaga kunda nani. Akubaria. Yes, go. Nani nimpuraka ukarya ko murembe na skinny nde neza. Unkati iroko kwa tezo se. Ukunuse mogar ko ngurama zitageni na demo to kali wako kwesa. Aga petro. Ngabo kweso. Ngene ko wande tera. Yena hatu gaga ngatware ngesi gaga wa wane hawandazi.
then mbwene kulgawa kale kale